Tala Fou o Tala Fou mai le siufofonga o le lau mua I Wellington mo le nei tae ao aso se fulu tolu o se itima lua a whelua tolu. O lo o le lei atu le ai mamao I le tūlanga o le tamau a inga pa pe ai mamata o putau tupe ale malo na I lo le tūlanga sa fuafuaina peitai o le awhianga I pea malu I tau I le isi lua tau sanga o lumanai e tusai mawha maunga ale matanga luenga o tupe e alai ala tau fuafuanga tau tupe ia ua whaalau I loa a ole I whaia le whainga pālota. Pei ona whaalia ila lātou li poti na si itia mawalunga I le se fulutasi te sima le 4 biliona tā la le esenga o tupe maua ma tupe whaalu I le lua I le lua tolu. Maila lātou tala o le tupe fuafuaina ua tuanai le asa whaamawina I le fitu te sima leono biliona tā la. Ai lua te sima leiwa biliona tā la na pa uai tupe maua mai la fonga pe a fua I lau whainga o tupe na fuafuaina. Ua si itia pe whaupopo le esenga o tupe maua ma tupe whaalu mo le isi lua tausanga ona ua tele atu tupe whaaonga na ilo o tupe maua. Ma e lua tausanga o le a whaatua iai ona maua ni tupe whaasili. Se ia o atu I le lua whelua ono I le lua whelua fitu. Na whaalia le taitai o le Labour Chris Hipkins. Ua toi fo'i mai le tūlanga tāula ola o le tamau ainga. Ua amata fo'i o nā anga I atu ina maua ni tupe whaasili ale malo. Ma ua manu malo fo'i I le whinaunga sa whaia ma le si itia o le tau o le soifuanga. O le aso mai le sefulu I le sefulu lua I le awauli, o lo o whaia I le isi solo te te ale asosio fo mai whaapitoa le ai lalo le pūlenga ale te whatuora. Na whaalia se tasio fo mai whaapitoa Dr. Gary Painter, o solo te tea fo mai o lo o whaanga solo, e fia whaailo atua e fo mai le whaafitauli tele o lo o whianga I neima au nanga ale soifua maloloina. Ua silia ma le sefulutau sanga o whiangai au nanga ale soifua maloloina ma whaafitauli, ona o le lava o fo mai. E tusa ma le 5 awhea wanoa whainga luenga o fo mai po o nurses o lo o awanoa. Ma le awhe fitu se lau o awanoa whainga luenga mo fo mai. Ma o se popo le tele lea mo soifua o tangatanga se ngase ma le lau tele. O le aso lua sefulutasi o se te ma o lo o wha moe e whai ai le isi solo te ea fo mai. O lo o tau sa ilia pea le tama marokopa I a Tom Phillips malana whanau. Na whaalia se tama mai te hanga, na ia wa aia le tama malana whanau I lunga o le awala o atu malana whanau I le taavale, ma se isi tangata o lo o aveina le taavale. O lo o whaau au suenga leo I e o lo o whesoso ani e whaalafi le tama malana whanau, ia wheso o tai mai I le matanga luenga. E to atolu tangata na lokaina e leo I le awauli ana nafi I te ara tu I au kilani, ini ala tonga yoinga e au fia I le whaonganga o whana mea ta alo. Na mafua ai ona whaamalosia o na loka le aonga a Freiburg School I au kilani. Na mawai leo ni whana pe o ni whana mea ta alo I se tasi o whale lata I le aonga, ma olo o whaau au suenga leo I lea mata upu. Ua whaailoa I se ripoti ale komisi sue ale soifua maloloina, o le tina na maliu I le whale mai whangarei, na mafua na maliu o na ua ia tau mawhaina le fuala au o le penicillin. E ui I naongaonga ni awhianga e awhiai mai I lea fuala au. O lo oto ua ia le te whatuora te tai toke rau, o na o le mulimuli ta ia o polisi matuutuunga ale soifua maloloina. O le luafelua se fulu na o atua I le tina I le whale mai, o na o ni awhianga mai lona ta o tonga na whaia. Masama nino I pepa ma wha maumaunga, e o ngaonga awhianga o le tina mai le fuala au o le penicillin, ma e le mawhai o na ia tau mawhaina. Peitai, na suile poto o le whale mai e awe iai le tina, ma suila na fuala au I le penicillin. O le maliu o le tina na toi tu umai iai le lapata inga, ia sila to toa ai le itau mawhaina fuala au. Ua io inai le au nanga le soifua maloloina, le sasi o le au nanga na mafua ai se whaale tonu I le tina. Na loka ina leo le ali I 5 tausanga, le ana o sofa ia mga o ia tupe mai le kasino I au kilani, I le vai aso taluai. Na toe mawale ali I lunga se pasianga I atui counties manukau, ele e aini wha maoninga o lona umia ina o se whana I le taimi o lana o sofa inga, ma ole atu la ina ilu malwha masinonga wha itu malo a manukau. I taalonga, ole wha unga le vai aso taluai, na whai aise ta amilo sanga ta apolo,
mo le ipu le Gray Memorial Trophy ma e tolu aso o lea taamilosanga na whaiai o taki. Ma sa aua i atu i aisui o lea o ngata Apollo a le Wellington Sāmoa Golf Academy le tamaitai a Teisa Mania Waka na tūlanga mua le sui mai Palmerston North. Tūlanga lua le sui mai Aukilani ai tūlanga tolu i ai le tamaitai a Teisa Mania Waka. Na ia mawaina se pepa whaifa atau i le Golf Warehouse e tusama le tolu se lau 5 tāla. O le 10 pito i lunga o le vaenga o alii, ma le 8 pito i lunga o le vaenga o tamaitai ua filifilia e taa ano i le sailinga siamupini a Wellingtone, le aewhaia i le aso fitu ma le aso valu o ke topa. Na whaamanuia ina teisa i le toa tolu pito i lunga, ma ua tāpena e tausinio i le sailinga siamupini o lumana i nei. I le taalonga lava o le Apollo, e se 12 tausanga o le tamaititi Maori e iai o na mana o ngā whaapitoa mai i Bay of Plenty, na manu malo i le taamilosanga iwa pū na whaiai tauranga mo le National Sesbury Ames Games. O Bailey te e patarau, na ia taina Staple Forward Points e valu sifurfitu i pū e iwa taitolu sa taalo ai. O lo ripotia na o le whaatolu na taalo i le taalonga Apollo i lona o langa atoa, ai le itausinio i le sailinga siamupini mo le Ames Games, le ana siamupini mai ai. O lo masalomia i le tamao Bailey, e iai le whaamanuianga i le ngase o le autism, e aonga tele mo le taalonga o le Apollo. Tala Fou ia mai le siufofonga o le laumua mo le neivaenga o le tae.